Yesus yani Yesus gab. Karani si dugani si elmako jedhe rabbini namni saatamani jireenya argatamini ilma baatti kanamani isaatti murteeffamu namni saati namani murtee qaba ammayyo karani si dugani si elmako jedhe rabbini namni saatamani jireenya argatamini ilma baatti kanamani isaatti murteeffamu namni saati namani murtee qaba ammayyo amani ikaranisa amani dhugaanisa amani ikaranisa amani dhugaanisa amani ikaranisa amani dhugaanisa amani ikaranisa amani dhugaanisa Warrakeelalte maalif sodaata firakeelalte maalif sodaata Yesus goofta isaatti amante jireenya argata 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 warrakeelalte maalif sodaata firakeelalte maalif sodaata Yesus goofta isaatti amante jireenya argata 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 amani ikaranisa amani dhugaanisa amani ikaranisa amani dhugaanisa amani ikaranisa amani dhugaanisa amani ikaranisa amani dhugaanisa Sada adda keessa yuama Guya fayyum sada adda keessa yuama Amani obboleessa ko amani obboleettii ko amana abbootan keenya amana hawwatan keenya Guya fayyum sada adda keessa yuama Guya fayyum sada adda keessa yuama amani obboleessa ko amani obboleettii ko amana abbootan keenya amana hawwatan keenya yaa nama dhaga'i dhugaa jiruu sitti hima namni namanne jannata hin galu gonkumaa amani ikaranisa amani dhugaanisa amani ikaranisa amani dhugaanisa amani ikaranisa amani dhugaanisa amani ikaranisa amani dhugaanisa Kojume garasako እስኪ አታሳልፉት ይሄን ጸሎት ከኔ ጋራ አሜን ብላችሁ ጸልዩ በዚህ በጸሎት ስፍራዬ ላይ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ነገር በልቤ ላይ አክብዷል በጣም በቃ ለምትወዱት ሰው ይሄን ጸሎት ላኩለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ያለች አንድ ልጅ ያላት አንዲት መበለትን ሴት ያሳየናል እቺ ሴት ልጅ የላትም የምትጠብቀው ነገ ላይ ይጦረኛል ብላ የምታስበው አንድ ልጇ ሞተ ይላል ከሞተ በኋላ ሊያቃብሯት እያፋጠኗት እየወሰዷት ነው ያለው ኢየሱስ
ክርስቶስ በመካከል ላይ ገብቶ አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነስ እንዳለ ዛሬ በእምነት ጸለይኩላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሞተባችሁ የደረቀባችሁ ነገር ልበላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጣልቃ እንደገባላት ለዚህ ሴት በሞተ ነገሯ ላይ ባበቃ ነገሯ ላይ ሕይወትን እንደዘራ ስም በወጣላት የተማመነችው ነገር አበቃባት ተብለው ስም እንደሰጧት ዛሬ ልጸልይላችሁ። እጃችሁ ላይ ያለው የሞተ ነገር ይነሳ በኢየሱስ ስም። ሰማይ ጣልቃ ይግባላችሁ። የተዘጋባችሁ ነገር እንደገና ይነሳ። ያበቃባችሁ ሰዎች ተስፋ ቆርጣችሁ ያላችሁ አረ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዳዊት እንደተናገረ በኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ሲቀር እንዳለ አረ ዛሬ ጸለይኩ፣ ባረኳችሁ። ይሄን ጸሎት አሜን ብላችሁ ተቀበሉ። የደረቀባችሁን ነገር የሚያለመልም የእግዚአብሔር መለኮታዊ የሆነ ጣልቃ ገብነት በጌታ በኢየሱስ ስም ኢየሱስዬ ጣልቃ ይገባል። በተዘጋባችሁ ባስጨነቃችሁ ጉዳይ የለም ብሎ ጠላት በዘጋባችሁ ጉዳይ ላይ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ይገባል በኢየሱስ ስም። ይሄ በእናንተ ላይ ሆነ። አሜን ብላችሁ ውሰዱ። ለብዙ ሰዎች ሼር አድርጉላቸው። ተባረኩ።